Hi Kalaminians, welcome to my midnight adventures. Tonight it's almost 11 p.m. and sometimes we crave for food at this time. And I'm gonna check out the different places to eat in Cebu around midnight or past midnight. So in this episode, I'm gonna go to Mandaue, AS Fortuna, corner Hernan Cortez. Just across McDonald's here in Hernan Cortez. There's a popular soup place called, you don't have a name actually, that serves Bakagan, or it's like pulled pork with the face of the pig, boiled for hours, chili soft, it's tender, and the soup and the broth, the broth is just awesome. So you better check this video out. Sayo kay mga tao, naglinyag Bakagan bay. So, nindot ko din ganito kay bago na sila nga pre, pero taas na kayong linya. Ulod sa baboy. Ingatan. Asan ang parte yung baboy? Ulo. Banda sa ulo. Sa banda sa paa. Asa kayo ni asa? Is Fortuna. Kanto Hernan Cortez. At bang sa Macro. Ayaw. Mag-start of 10 p.m. up to 4 p.m. Bakagan, tagpila. Ang atong Bakagan, tag-30 ang order. Ilatan? Ingatan, tag-50. Oo. Tag-250 ang o. Normally order one soup, 30 pesos, then 2 pieces of lumpia and 2 mais or corn ribs. This is awesome, guys. Yeah, you're gonna love the soup here. It's really a lot of ginger flavor, pork. So awesome. Tibok, baboy, 250 ra. Napa-out pa ro pun. Sinus. Delikado ko dito. Yeah, nahan ka magkaugutok. Muna makasama sa ugaw. Ano kaya ako ito yung gusto mo? Sabong? Ilang naman yun. Kung nangamog sabtaw sa tungas gabi, aray mo dire, tanawa lang. Ala. Hoy. Kani ako kay taga-gabiin ni Ari. Oo, wala. Ako na ng barkada. Pwede pa kayo bumuktul ko. Lamay ba yun? Sulit. Walang tiroy? So bitaw, sa this pinaka hidden gems dress Mandaue na sa gabi ra mga pre. So tilawi, pwede ka magmais, maghumay. Tilawi, lamig ka. Berato na, abudabol pa.